Nkosi yethu Jesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu lo kwende kwaba kuhle kuthi siphindze sihlangane emthandazweni. Haleluya. Siyambonga uNkulunkulu lo siphe mathuba ekukhonda sikanye kanye. Ilanga lemthandazo namhla la sikhala khona phambi kwaNkulunkulu siletha icelo tethu kuNkulunkulu. Ngidawufunza livi ngaphandle kwekuchitha isikhathi encwadini yabaseFeso. Incwadi yabaseFeso sahluko saka 6 kunemavesi lawa abekile nje umoya longcwele enhlitweni yami ngenzaba yokuthandaza singede sayekela. Haleluya. Incwadi yabaseFeso sahluko saka 6 ngidawufunza khona livesi laka 18 sifunze nelivesi laka 19. Incwadi yabaseFeso sahluko saka 6 sifunza khona livesi laka 18 nelivesi laka 19. Ake sesithandaze. Babe longcwele egameni lika Jesu Kristu longumhlengi wethu, wena uNkulunkulu lokhona ukhona indzaweni tonke uNkulunkulu, akekho Nkosi lofanana nawe. Babe wethu lommangalisako siyathi sonzeta ke Nkosi kuwe nakuleli sikhathi lesi egameni lika Jesu, isikhathi semthandazo. Babe wethu longcwele sijoyina Nkosi labanenge emthandazweni namhla, inkulungwane ngetinkulungwane emhlabeni wonke letimile tikhuleka. Babe wethu lolungileyo siyatinikela ke Nkosi nathi ebukhoneni bakho, sikhulumise usikhutsate Nkosi emthandazweni. Babe wethu lommangalisako egameni lika Jesu Kristu siyabonga Nkosi ukuthi wena uNkulunkulu lokhona noma nganguphi lapho abantwana bakho basakadeleke khona. Sendele umusa ke Nkosi ngayi Jesu Kristu lo inkosi yethu. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu. Bazalwane, ngidawufunza lamavesi la bhalwa nguApostle Paul. Ngiyamthanda uApostle Paul, indodza lebeyindodza emthandazo, lebe kuyimshumayeli, lebe kayinaka indzaba yemkhuleko, aconza kahle kokuthi noma ende umsebenzi lomkhulu kangaka wabhala incwadi washumayela kanene kwaba nebantu abaningi abaphendukako ngekusebenza kwakhe uApostle Paul. Kodwa Paul konke lokho bekatibonela ngekwakhe ukuthi akanamandla ekwenda yonke lemisebenzi unless somebody prays, ngaphandle kokuthi kube khona lo thandaza. Uyakhuluma etigabeni letinenge encwadini yabaseThesalonika, ukhuluma amagama lathi pray without ceasing, thandazani ningedenayekele. Akunenzaba ukuthi sisesimeni lesinjani, akunenzaba ukuthi ukuphi kumba ukho ebandleni lawe ejwayele kuhlanganyela khona, but there is something lesingakhona kuyenda ngamunye, and that is prayer. Paul ukhuluma ke lamagama lathi pray without ceasing, thandaze singede sayekele. You can pray usemotweni yakho ushayela, you can pray usembhedzeni ulele, you can pray noma usemsebentini la ukhona khona, you can pray wherever you are. Noma ngabe uyasebenza ekhaya lakho, you can pray in the kitchen, because umthandazo ude lokungawuvimbela ukuthi sithandaze. Uthi ke we have to pray as a church, kubita ukuthi sithandaze without ceasing, sibe bantu labathandaza bangayekeli. Umthandazo nguyona into lesustaina bazalwane, nguyona into lesustaina elibandla nalesustaina etinceku taNkulunkulu letihambile phambi kwethu. They always prayed. Bebachitha isikhathi sabo emthandazweni, isikhathi sabo lesinenge bebasichitha emthandazweni. Ngisakhuleka ekuseni namhla moya longcwele ubekile emoyeni wami ngokuthi if we fail to pray kulula ku-attackeka kwethu. If we fail to pray sitawuhluleka kuchubeka sikholwe siphile impilo yekukholwa. Ngiyamthanda ke bazalwane kakhulu umthandazo. Lana ke kufunzeka khona kanje uthi khulekani ngaso sonke isikhathi nekumoya ngekukhuleka konke nekuncenga, nilindzele ke sineke sonke nangekunxusela labangcwele bonke
ningithandazele nami khona ngitawuphiwa livi ngithi nangivula umlomo wami ngishumayele ngaso sonke isibinzi imfihlakalo yelivangeli. Ngikhulekeleni ke kuthi mina lengilinxusa lelisetinketaneni ngenxa yelivangeli ngikhulume ngesibinzi njengoba kungifanele. Haleluya. Bazalwane, ngiyawathanda lamavesi kukhuluma Paul sewukhulume into letinengi kumbe ngenhla, akhuluma ngetikhali ngekuhloma tonke tikhali taNkulunkulu, akhuluma ngekuthi asikabambani nenyama nengati kodwa sibambene netikhulu temibuso yendalo yalobubumnyama. Akhulumile ukuthi bazalwane abahlome tonke tikhali taNkulunkulu kuze batawuba nemandla. Awu ngiyawathanda lamavesi bazalwane, uthi lokuhloma kwethu letikhali taNkulunkulu kutawusisita ukuthi sibe nemandla, spiritual strength, sibe nemandla ekuma, sibe nemandla ekumedesanyakatiswa nasekukholweni. Uthi ke kuze siphumelele kulwa lembi lena lesibhekene nayo asibe bantu labahlome tonke tikhali tikaNkulunkulu. La egcineni ke sekaphetha kulamavesi akhe la kutsinza khona kakhulu, ukhuluma amagama lamcoka emthandazo. Uthi asithandazeni ngaso sonke sikhathi. Uma kunento lekubita ukuthi sibantwana baNkulunkulu singede sayigeja yindzaba yani yemthandazo. Uthi pray without ceasing. Uthi thandazani at all times. Noma impilo yenu ayigcwaliswe ngani ngemthandazo, because emthandazweni kunemandla, emthandazweni kula sithola khona emandla, kula sithumana khona noNkulunkulu. Uthi ke makakhuluma la pray without ceasing. Ngokusho ukuthi wonke umuntu lokholwako, wonke umuntu lotibita ngemntwana kaNkulunkulu kubita abe naso sikhathi sani semthandazo, abe naso sikhathi latawusehlukanisela umthandazo. Uthi ke Paul, pray at all times. Don't be too busy to pray. Uthi pray at home, la ukhona pray at the workplace, pray sishayela timoto, sithandaze noma sisodwana. Uthi pray at all times. Uthi khulekani ngaso sonke sikhathi and pray in the spirit. Sithandaze sikumoya, si understand kahle liplani laNkulunkulu, si understand kahle lokuyinthando yababe uNkulunkulu. Uthi thandazani ngaso sonke isikhathi sikumoya. Ngiyawathanda bazalwane lamavesi lawa. Uthi sithandaze sikumoya. Haleluya. Makaqhubeka uthi lokuthandaza kwethu asitithandazeli nje thine sodwana. Uthi kodwa asinxuse nesineke. We must be persistent in prayer. Sibe bantu labathandaza ngesineke sonke sendi sinxusela nalabangcwele bonke. So when we pray bazalwane asitithandazeli nje thine sodwana, but we pray must ngikothuba lokuthandaza sithandazele nalabangcwele bonke labakhona emhlabeni. Sibathandazele basemabandleni ngekwehlukana kwabo, sibathandazele labanengi babo basanza kuphenduka, sebadidekile ukuthi tinthu kwente kanjani namhla emhlabeni. La sibita kiko keNkulunkulu, bandla laNkulunkulu. Uthi asibanxusele labangcwele bonke. Lo mthandazo wethu kungabi umthandazo nje wekuthandazela libandla linye lelithide, kodwa uNkulunkulu uthi asithandazele labangcwele bonke. Liqiniso bazalwane, ama-border gates avaliwe, but with prayer singakhona kufikelela etinzaweni letikhashane kakhulu. Though singeke sigibele tindisa sihambe, but with prayer we can reach people in Europe. With prayer singafika eMadagascar. With prayer singakude la singeke sakhona kufika khona. Ngemthandazo siyangena nasetigodlweni sibakhulekele. Uthi ke lo mbhali makakhuluma la uMapostle Paul uthi asithandazele labangcwele bonke. Yini indzaba sibathandazele? Kuze batawuba nemandla, kuze batawuqina, kuze bangetuceka ekukholweni. Ekugcineni kwabo konke sokhuluma emagama uMapostle Paul uthi ningagcini njengekuthandazela labangcwele bonke, kodwa ngithandazeleni nami lengisithunywa saNkulunkulu. Ngithandazeleni nami mina lengiboshiwe lengisetinkataneni. Ngithandazeleni nami kuze ngibe nemandla ekuyikhuluma indzaba yaNkulunkulu, regardless
of simo lengikiso noma ngabe ngisejele but pray for me kuze mina ngibe nemandla ekuyikhuluma ngaso sonke isibindi indzaba yaNkulunkulu. So when we pray bazalwane masithandaza sithandazela nebashumayeli uNkulunkulu ubaniketa livi lekukhuluma. When we pray for our pastors uNkulunkulu wemusa uyakwathi kubaphakamisa noma ngabe bebasethinkingeni letinganani kodwa ngemthandazo siyakhona kubaphakamisa. Uthi ke moya longcwele makakhuluma la uthi Paul makakhuluma lana bazalwane uthi khulekani ngaso sonke sikhathi nikumoya nangekukhuleka konke nangekuncenga linzele ngesineke sonke nangekunxusela labangcwele bonke. There is power in prayer. Kunemandla lakhona emthandazweni. Ngakhuthata nje bandla namhla ekusihla ngokuthi wherever we are sigucene sicele uNkulunkulu sithandazele nanasi simo lesibhekene naso. Thandazele emabandla la ngakhona ukuhlangana kunasi simo lesibhekene naso. Thandazele umhlaba wonke kunasi simo sikhuluma nje emabutaba kwecala kumbe singakhona ukuyohlangana ku Good Friday si celebrate ukufa nemvuka kwenkosi Jesu. We need to pray wherever we are. uNkulunkulu usivulele another platform of prayer. Hallelujah. Prayer, there is no barrier in prayer. Umthandazo unemandla. Uthi ke ngabo ningithandazele nami mina siboshwa lesisetingetaneni. uNkulunkulu wemusa bazalwane kasibusisa. Hallelujah. Sisatangena nje emthandazweni asibe nako lokho to pray for bazalwane, pray for pastors. Thandazele live laseSwatini, thandazele umhlaba, sithandazele labo labagulako labasedibhedlela, sibakhulekele nalabo labasemakhaya sibakhulekele. Inkosi yemusa ayisibusisa ake sesikhuleke. Babe wethu longcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha faka phakathi kwethu uNkulunkulu babe wethu umthwalo wemthandazo. Livi lakho Nkosi lishilo lathi babe asithandaze singadzinwa, asithandaze singede saphelelwa ngemandla. Babe wethu longcwele, I am praying my Father egameni lika Jesu Kristu kuliciniso Nkosi sibitile kube sithandaza imihla ngemihla. Babe wethu longcwele uma sithandaza tibopho tiyadzilika, uma sithandaza tinketane Nkosi tiyachacheka, uma sithandaza Nkosi iminyango iyavuleka. Babe wethu longcwele, we are praying my Father ngegama lika Jesu Kristu. We are praying for the doctors, we are praying for the nurses, we are praying for all those laba affectekile Nkosi kunasi sifo lesikhona. We are praying my Father in the name of Jesus Christ of Nazareth. Strengthen them, O God. Babe wethu lomangalisako bacinise, babe wethu longcwele ubagcine bakuwe ngegama lika Jesu Kristu lo yinkosi yethu lebusa phakathi naphakathi. Amen. Amen.